Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Urugendo, Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, nirwo rugendo. Ndabaga TV. Ikaze kuri Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru ndetse n'urw'ibitekerezo. Mbere yo gutangira reka nongere kubisabira ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi nibutsa ko mushobora kutwandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu munsi rero ni umunsi w'amakuru adasanzwe. Umutsindo FPR yatsinzwe mu Faransa, kuvuga ubwicanyi bwayo ntabwo ari uguhakana jenoside. Ni umwanzuro wari utegerejwe na benshi kuko ku nshuro ya mbere mu Faransa haberaga urubanza rwo kugenzura niba kuvuga ubwicanyi bwakozwe na FPR mbere, hagati ndetse na nyuma ya jenoside ari uguhakana jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rw'umunyamakuru Natasha Polony waregwaga, urugereko rwa 17 rw'urukiko rw'i Paris rwanzuye ko kuvuga ubwo bwicanyi atari guhakana jenoside kuko uwo munyamakuru yagizwe umwere. Yanahise asohora itangazo rigira riti ubutabera ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 bwafashe umwanzuro w'intangarugero. Ubw'amahirwe biremewe kuvuga ubwicanyi bwakozwe n'ingabo za FPR mbere, hagati ndetse na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, umuntu atarezwe kuba arimo arayihakana cyangwa arayipfobya. Uyu mwanzuro ni intangarugero nanone kuko werekana amayeri binyuze mu butabera y'amasosiyasiyo amwe n'amwe abogamye akurikirana buri wese ukoze ubushakashatsi cyangwa uvuze ku bikorwa by'amakosa byo kwamaganwa byakozwe n'ingabo za Paul Kagame bakoresheje ku nyungu z'ingengabitekerezo itegeko. Kandi nanone iryo tegeko ni ingenzi kuko rituma hatabaho guhakana jenoside. Kandi nanone iryo tegeko ni ingenzi kuko rigamije gukumira ubuhakanyi bwa jenoside. Umwanzuro wafashwe n'urugereko rwa 17 rw'urukiko rw'i Paris urerekana ko umuntu ashobora kuvuga mu bwisanzure, kabone niyo yaba avuga ku bintu byabaye bibabaje nka jenoside. Umushakashatsi, umunyamateka, abanyamakuru bahawe umwanya wo kugira ngo bibaze ku mateka ya vuba bitabaye ngombwa yuko bacirirwa imanza zidafite ishingiro. Ibiganiro mpaka bigomba guhora bibaho. Nyuma yo kubasomera iryo tangazo, reka dusubire inyuma gato ya mwaka w'2020 aho abantu muri FPR batangiye kubyina bizera yuko uyu munyamakuru azahanwa n'ibyaha. Reka tubasomere inkuru yanditswe na Kigali Today ku itariki ya 17 Ukuboza mwaka w'2020 ifite umutwe ugira uti umunyamakuru w'Umufaransa-kazi Natasha Polony agiye kuburanishwa ku byaha byo guhakana jenoside. Kugira ngo twibuke ibyo yaregwaga, iyo nkuru igira iti nk'uko bigaragazwa ku nyandiko yasohowe muri urwo rukiko ku itariki ya 11 Ukuboza mwaka w'2020, Natasha Polony azaburanishwa ku cyaha cyo kuba yarahakanye ko habayeho ibyaha byibasiye inyokomuntu, akabihakana mu mvugo, mu nyandiko, mu mashusho cyangwa se uburyo bw'itumanaho hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyaha Polony akurikiranyweho byaturutse ku magambo yavuze muri Werurwe mwaka w'2018 kuri radiyo yitwa France Inter, aho yari umwe mu bayobozi b'ibiganiro n'ubundi. Aganira na Raphael Glucksmann, umwanditsi akaba yari n'umukandida mu matora yo mu Burayi icyo gihe, Natasha Polony yavuze uko we afata jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa Mata na Nyakanga mwaka w'1994. Yavuze ko abicwaga n'abishe bose ari bamwe nta tandukaniro. Ingingo ndaza kwiganiraho nsoza. Polony yagize ati ni ngombwa kureba ku byabaye muri icyo gihe
usanga nta tandukaniro hagati y'abagome n'abantu beza. Ikibabaje ni ukuntu twisanze mu kibazo cy'abantu b'ingegera zihanganye n'izindi ngegera. Ni ukuvuga njyewe ntekereza ko nta ruhande rw'abantu beza n'urundi rw'abagome zari muri ayo mateka. Nkomeje kuri Kigali Today uko bo babifashe, uko gushyira abakorewe jenoside n'abayikoze mu gatebo kamwe bikozwe na Natasha Polony byatumye imiryango itandukanye ihaguruka, harimo Ibuka France, ihuriro mpuzamahanga rirwanya ivangura n'irondaruhu. Nk'uko iyo miryango yabitangaje, amagambo uwo munyamakuru yavugiye kuri Radio France Inter yumvikanagamo guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Uwo munyamakuru yemera ko yakanye jenoside. Ndacyabasomera inkuru kuri Kigali Today. Mu bugenzacyaha, Natasha Polony yemeye ko yavuze amagambo ashobora kuba yarateje ikibazo, ariko ahakana igisobanuro cyatanzwe n'uruhande rumurega, Partie Civile, ashimangira ko ikiganiro yavugiyemo ayo magambo cyatambukaga ku buryo bw'ako kanya direct, ko we ibyo yavugaga yaganishaga ku bayobozi, ariko ko jenoside yo yabayeho. Ikinyamakuru kibutsaga ko tariki ya 11 Ukuboza mwaka 2020 aribwo umucamanza w'i Paris Amerika Michael Gabriel yafashe umwanzuro wo kohereza ikirego ku rukiko mpanabyaha. Aha rero kuri bya bindi FPR ifata ibyo umuntu avuze ikabiha ibindi bisobanuro, yarangiza igatangira gukurikirana uwo muntu ku bisobanuro yahaye ibyo uwo muntu yavuze. Uwo muntu yagira ati sibyo nashatse kuvuga, FPR igakomeza kubyo yo yakoze, igakomeza gukurikirana umuntu. Ahangaha Natasha Polony uko abivuga, yavugaga ku bayobozi, ni ukuvuga ko abantu haba abari bayoboye u Rwanda bijanditse muri jenoside n'abayoboye u Rwanda ubu ngubu aribo FPR, kuri we ni ingegera zahanganaga n'izindi ngegera, ariko abaturage bo ni inzirakarengane bo, kandi na jenoside yabayeho kuko. Rero ikiza cy'uru rubanza ni uko mu rukiko habayeho abatangabuhamya, baraza bavuga neza ubwicanyi FPR yakoze kugira ngo Natasha Polony yerekane ko ibyo yavugaga bifite ishingiro. Noneho biza kurangira bavuze ati uru rubanza ni urwo kumenya niba kuvuga ubwicanyi FPR yakoze mbere, hagati ndetse na nyuma ya jenoside, kubuvuga ari uguhakana jenoside yabaye mu Rwanda igakorerwa abatutsi. Mo turagenda dusiga igihe cy'ikinyoma inyuma, kuko ubutabera mu gihugu cy'Ubufaransa bwanzuye yuko kuvuga ubwicanyi bwakozwe na FPR atari uguhakana jenoside. Ni inkuru nziza ku Banyarwanda, ni inkuru nziza ku Banyarwanda barokotse cyangwa bafite ababo bazize ubwicanyi ndengakamere bwakozwe na FPR, ndetse nabwo bushobora kuzitwa jenoside, nubwo twe twemera ko ari jenoside kuko tudategereje za UN n'ibindi byose ngo zibyemere. Twaba tubyemera kuko twabwiboneye n'amaso yuko abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ubwo bwicanyi batarezwe kuba barimo barahakana jenoside. Ikindi gise kirangira mu Bufaransa ni agakino FPR yari yarashyizeho ko kwitiranya FPR n'abatutsi. Umuntu yavuga ubwicanyi bwakoze na FPR bagahita bavuga ati umuntu avuze yuko n'abatutsi bakoze jenoside cyangwa bakoze ubwicanyi kandi aribo bayikorewe. Ubu ngubu buri wese agiye gusabwa kujya atandukanya abicanyi n'ubwoko bwabo, kuvuga yuko umuhutu, umututsi cyangwa umutwa ari umwicanyi kandi koko yarishe, ntabwo bivuze yuko abahutu bose, abatutsi bose, abatwa bose ari abicanyi. Kandi kuvuga yuko FPR irimo abicanyi nk'ishyaka rya politiki ririmo abicanyi kandi rikomeje kwica Abanyarwanda, no kuvuga yuko MRND cyangwa andi mashyaka y'ubwicanyi ko ari abicanyi nk'amashyaka ya politiki yabikoze, ikintu cyonyine bivuze ni uko ayo mashyaka ya politiki afite responsabilité politique y'ubwo bwicanyi. Reka rero ngewe mitemba sezeraho, nge twari kumwe di Constance Mutima ukeye. Reka nongere kwibutsa kuduha subscribe, kuza kuduha like no kuza gusangiza abandi ikiganiro mu gihe mwaba mwagikunze. Mugume mu mahoro n'urukundo rw'Imana, naho ubutaha. Ndabaga TV, urubuga rw'amakuru n'ibitekerezo. Gahoro Sigoni Ugendo. Uburenganzira bw'umuturage. Ndabaga TV, Gahoro
ni rwo rugendo. Ndabaga TV.